Pozdrav Samperi, dobrodošli u novu epizodu, u novu prezentaciju na novom serveru. Danas ću vam pokazati dostavljač gvožđa. Znači danas ćemo da vam pokažemo posao dostavljač gvožđa. Uglavnom možete naći ovu lokaciju u opštini ili je ovdje na mapi. Evo tu je, negdje možete da vidite. Prvo morate da dođete ovdje, da se zaposlite. Posle toga možete vidjeti da krenete na posao, morate da imate dozvolu za kamion pre toga. Onda uđete u kamion. Ne treba vam oprema da uzimate, možete vidjeti komande za posao na help i idete komande za poslove i ovdje možete da vidite sve o tom poslu i o komandama. Komanda da počnete da radite je _ prevoz gvožđa, palite na N, upalite svetla, možete i pojas da stavite, polako možete da krenete. Ovo vam je ovdje prvi marker, morate da unesete kod na markeru. Sad se vratimo marker, to je to. Uglavnom posao je dobar, nije mnogo daleko. Evo čekamo i Dakića tu da uzme. Aj, teraj. Uglavnom posao nije daleko, brzo se radi. Na kraju posla dobijate koliko? Pa se zavisi, treba da se stavi kao i u ceni stvarnog života, tipa ne znam 700 dinara, pošto su ovdje sistem dinari i evri. Vidite sa strane piše, znači dinari su u stvari dolari, to ćemo malo da ispravimo, da dodamo nešto preko toga da bude. Uglavnom pisat ćete umjesto dolara din, kao u stvarnom životu da ne budu dolari. Imamo sistem eura i sistem menjačnice koji će da bude prikazan u nekom od ostalih videa, tako da pratite Facebook stranicu koja je u opisu i pratite YouTube kanal. Evo ga ovdje treći marker ispred burga, evo ovdje mapa burga. Nek malo i vide sa strane šta ima. Uglavnom server nije 100% završen. Trebalo bi da bude završen do kraja ovog mjeseca ili početkom sljedećeg mjeseca, to će da zavisi sve od nas koliko budemo radili, a boga mi spavamo ko Tesla, ali dobro. Da, od 2 popodne do 5 ujutro i to ti. Evo ga tu, evo ga ovdje kraj posla, to nije kraj posla nego utovar gvožđa. Uđite tu, sačekate malo i pisat će vam ovdje utovar gvožđa. Tu čekate nekih 10 sekundi da se utovari gvožđe. Dodao se, znači tu jedan auto. Staro gvožđe. Uglavnom neko staro gvožđe, sačekamo ih. Kao što vidite, mod je u starom fazonu, nije ništa novo, mape su neke standardne, imamo neke onako mape koje su iz fazona, to možete da vidite na Facebook stranici, na Facebook našim profilima koji ćete imati isto u deskripciji, tako da možete da pošaljete zahtev da bi pratili naš dalji rad. Ovdje se penjemo. Ovo me prečica samo udri. Inače bacite sub i like na kanal. Pogledajte i ostale videe, bit će još dosta videa na serveru. Kao što kažem, bit će server otvoren za nekih možda mjesec dana, pola mjeseca, vidjet ćemo, uglavnom kraje mjeseca. Imamo još dosta stvari da obavimo, stvarno jebi ga, sad kako i ova, kako se zove, tako šta već, jebi ga, ne možeš policijski čas, vanredno stanje i ne možeš da izađeš iz kuće. Šta preostaje, jebi ga, jedno da radi na ovom modu, to ti je ono. Isto imamo problema sa hostingom, to jest ne znam kako ćemo da uplatimo hosting jer malo je problem u pošti da se ode jer je baš velika gužva. I evo ga ovdje kraj posla, kao što vidite stanete u marker. Ovdje možete da stisnete na dijalog ako želite da ponovite opet da vozite gvožđe. Zarada je za sad 101 dinar. To jest 1001 dinar, to vam se dodaje na platu, to ćete dobijete svaki sat. Ja neću. To imate na stacu, znači kucaš kosice na staci i imat ćeš ovako.
bankarski računi ispod evra, plata piše kolika i to se nagomilava sve do sljedećeg, tačno do sljedeće plate, tačno pun sat sljedeći. Znači plata je svakog punog sata, ako odigrate Da, više od 40 minuta, onda ćete dobijete platu. I eto, to bi bilo to od ovog videa, od ove prezentacije. Pozdrav!